lena ke iMadiketseng TV, igama lami nguTshepo ngokaMsimango. Kanti ke ungangilandela ku Facebook page ethi Madiketseng Community Network. Lona ke bekangumdlali weKaizer Chiefs ngaphambilini uThuso Phala oke wadlalela ke iqembu leMamelodi Sundowns, wadlala ke naku SuperSport United, kanti ke uke wadlala naku Platinum Stars kanye ke nakwi Bafana Bafana. uThuso Phala ke sekathethe ke isinqumo sokuthi ke aretire kwi-football emva kokuthi ke iqembu ebekadlalela njengamanje iBlack Leopard liye lathatha ke isinqumo sokuthi ke li-terminate i-contract yakhe. Kanti ke umamakhe uSusan uthi ke yena lesinqumo lesithathwe iBlack Leopard simhlukumeze kakhulu ke umfana wakhe, yiso ke esenza ukuthi ke uThuso Phala aretire kwi-football. Uthi ke umama kaThuso Phala iBlack Leopard beyiloku ithi uThuso Phala ulimele kanti umfana wakhe bekangalimalanga. Kanti ke lona ke oyi-club boss okuyena ke ophethe oyindodana kaDavid Tidiyela uthi ke yena ke bona ke njengeqembu angeke baphawule ngalesi simo okwamanje, kodwa ke bazophawula ngaso mangabe ke ibhola selibuyile noma ke mhlambe masokuphele sona ke isikhathi lesi se-lockdown. Ngabe ke wena ke uthini ke umbono wakho njengoba ke uThuso Phala seka-decide ukuthi ke ashiye phasi ebholeni ley'nyawo? Lo mdlali ke uretire nje sekeneminyaka engu-33.